ni ta ku hlayisela mali Cylinder Specials ethula mali chansini ka vutomi a joni ko ku phandweni nasuka kwala tetani loko fika joni ne va xikoma tata xin'wana xo mi nga tshembi loko a joni ku le ku zamuni vutomi se mara lexi ka koho hi lexi leswi lava ku n'we mi pfuna ku twisisa swona manje mi swi teka na nhlokweni ku na dyandza ke ngopfungopfu loko ka mi tirhisa mati ya lama mi nge le ku ma tirhiseni kwala mi nga koho ma swi hleketa ku na dyandza kasi yin'wana ya timhaka leti kumbexani hi nga twa ku n'wangulo wa n'wina hi yo hi ndlela yaleyo hi ta bula na va ka bungeni hi mhaka leya ya ku ya timhaka leti ta ku cukumetiwa ka swilo leswi swi hetelela ku swi va na nxungeto ka rihanyo hi ndlela yoleyo se i tin'wana ta timhaka leti kumbexani leyi hi nga langutaka yo hi ndlela yoleyo ku ya amahlweni nongona ka Afrika wa vulavula ka 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za handle ka sweswo mi nga tirhisa na nomboro yaliya ntolovelo kumbe na Twitter handle yaliya ya kumbe X handle mi tirhisa Afrika munghana nomboro ya kandziyisa rito 0657443911 0657443911 tiyisisa leswaku mi kandziyisa rito ra n'wina mi vulavulela nyana henhla mi twala na so ku twala n'wina ntsena na ku nkandisa wa n'wina u nga hundzi minete hi ko hi nga kota ku va hi ya mahlweni hi bula hi ndlela yoleyo 14 minutes tibile awara ya 12 na ri teka riqingho rero andaka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula mi la ku nghenelela ka leya matekisi yo botpet leswi swi nga hala ka patu ra hala kusuka mi ya ka Hlomela botpet taxi ta hala a ti tali ku ri ku lava va yimaka kunene hi minenge botpet va hindza lava va nga lo tshama ende loko mi complaina eze vakhandziyi va ri wo chika i ta xava movha wa wena ku ri ku a hi na ti-rights hina ka ti-taxi ta hala ka vandindana va mahlati botpet hayi leswi swi nga hala no a swi tshamisekangi ku ri ku na loko yo tshuka yiwa siku rin'wana botpet mi ta swi twa ku vanhu lava a va ri ndzeni ka taxi liya a va ri 60 taxi leyi rhwalaka 14 wa vanhu ti-taxi ta hala botpet a ti tali inkomu tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ai ku tumingisa ra mina 0860002543 hi ndlela leti mhaka hi teto hi miandla leto ti tele se hi la ku twa n'we ku miri yini hina hi nga se tisa lava hi nga va xaxameta ku va va ta kota ku tisa ntirho walowo kumbe ku tisa mhaka leyi va nga yi khoma emahlweni hi ndlela yaleyo mi nga rivali ku tindlela hinkwato ti kongoma a Bosbok Rand Mpumalanga hi ta va hi ri koho ku hela loko ka vhiki n'wana ta va a n'wa hi tsheve ma yiva mhaka ko kusukusela munduku ku ya fika hi sonta se mi nga vuya kayela hinkwako ku la mi twaka ku munghana lonene FM yi ko tanani mi ta hi ta heta ti bulela mina lexi ni lavaka xona i ku ni ya vona ka tindhawu leti vayingiseri va me va tshama ka tona ni vona ku vukorhokeri va byi kuma ke loko va nga byi kumi hi ta kota ku byi landzelerisa hi twa ku swi tsandza kwihi i mani a nga ni le ku yini hi ta va hi kha hi vulavula hi swoho kusukusela vhiki leri taka ni ta va ni yile ni ya vona tindhawu leti na n'we mi lava ku ni ta kwahala mi nga kona mi ni mi ni baza mi ai am kidding vayingiseri loyi a ri wo sungula enhlekani Nhlekani bese. mi njhani papa Hi pfukile nga vuhlalu. hi pfukela khensa swinene ku mi ni bela riqingho mi rini n'we Ya swakudya swa vana leswiwani. Hi mavonelo ya mina a ni tivi loko ri ku mavonelo ya kahle ku ri a xikolweni vanhu lava xavisaka hayi va le ku zameni ku hanyisa vana va vona loko mfumo wo tana ndlela ya ku ri mixani kwala xikolweni va endla xikhefaninyana kwalaya ndzeni ka xikolo va xavisa swa zimbani sweswi xavisiwaka va swi xava kwa handle na ku vatswari va avoida ku nyika vana va vona timali loko a na xikolweni ka phatiwa ni mina ni kule eka xikolo ni nga longi mali na xikolo hi nga phatiwa wo vuya sweswiya njhani break kuma va fikile loko ri na nkateko va fikile kumbe ka jalo xikolo xin'wana hikuva vana sweswiwani a va na vutihlamuleri loko va vona xilo vo xava lexi nga yini vo xava kambe loko mfumo wo ta na plan ya ku ri xana ku akiwa xikhefani like ni le muti family vona tikantini ku va munhu va swi tiva ku na vanhu vangani va xavisaka laya va xavisa yini na yini a swi ta antswa no vanhu a va ta swi tiva ku okay xifuna swihlokwani swimbirhi xavisa mali lava kumbe papa lava magwinya ku xavisa leyi na leyiwani
loko va va na problem va swo gokhwele ku ri magwinya maka ile ka liya ene vatswari ku nyika vana ali vana va toloverile ku nyika mali mara asta antswanyana asta olova ngopfu na n'wina loko ni hleketa mina ku nkula mina ku a ni nga ri na mali yo ya xikolweni a ni nga longi mali mina lexi ni nga ri ku xi twisiseni i ku vana lava va longa ku mali leyi ka swikolo leswi ku phakiwaka swakudya va yi kuma kwihi hi ku ya hi mfumo veri vana lava va dyondzaka ka swikolo leswiya swi phakiwaka swakudya i swisiwana Iso swi karataka na mina podcast ku ri ani mi to kuma n'wana I khome mali yo hinda 10 rand ari ka grade so 10 rand ya xava yini swa boya xava leswi ya leswi nambu lo xava kambe loko vatswari na vona ku kota ku tikisa xada ku vana loko va relela mali va ti boha kwa hava mali n'wana ka ni xikolweni madyana so na ti canteen teto loko kota ku endla swikhetha swimbirhi na swinara xikolweni vana va xava swakudya kwala xikolweni handle ka jari na metwel baba Enko papa 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula hile ka mngana lona na FM kombandlela ntarteka riqingho rero andakalis Dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula loko mkambatwa wa kha va kutana va navetisa mavatwa va ko hi clientele su ku yinini va navetisa va swi tiva ku xiyanimoya I matimba ya vanhu lava nga va xina matimba ya ku fikelela vanhu lava nga ta va ta xava leswi swo yima nyangweni mibawu wa nghena hina hi tikona hina hi vitaniwa khale hi ka hi suka kaya va kha va hi byela ku ya xava yini na yini navetisana tsundzuka sesikhoni va ku va ri kona xinavetiso xin'wana va ku navetisa sweswi fonela Max Mahlati eka leswo mi vitana va ku nghena ako hina hi teka hi swi tiva ku ya kwihi kambe amkeleni lapho aka na munhu la 0860002543 nongonoko Afrika wa vulavula hele ka mungana lona FM 12 timinete ntsena ku bile awara ya 12 manitwa ni ri vana lava va dyondzaka swikolo leswi ku phakiwaka swakudya ni vula sweswi ya mpfaka minwa masi ya swo va kha va suka ka mindyangu leyi nga swela se xivutiso I ku mali yi huma kwihi I xin'wana xa mintlhontlho leyi nga ko hi ndlela yaleyo 0860002543 a hi amukeleni un'wana mingiseri hi twa loko a ri koho hi loyi nhlekani ani nga pressanga kona hi ndlela yaleyo se hi mani pressa la nhlekani hi mi amukeleni ka munghana lone papa mina hi pfukini wena minjhani hi pfukile man a khensa mbalala wa tatana mathi la Giant section F la makale ya swakudya bodiphethe ntiyiso yile ka hina vatswari ni fane va na vutihlamuleri hi ku lexi xi karhataka n'wana wa ka grade R n'wana loko a khoma 5 rand I xava xin'wana xin'wanyani lexi xi nga ta tlhela loko xi n'wi vangela switandzhaku ene ku ri mhaka ya hina hi ku ri hina hi tshaka hi complain ku ri ku hina vana lava va phaka swakudya exikolweni bodiphethe ma yi vona nyana se mara ta tshame ku a hi na mali mara ya ku nyika vana ku va xava swilo leswi nga endleriwa hi nkarhi ma yi vona nyana sweswiya swa tizimba leti va ti xavaku tin'wani ta I kuma swa ku loko ti twa ku hisa ta ngoka swilo leswiya swi ya hundzuka poison ma yi vona bodiphethe a tivi ku a ni ngo swilo leswi hi nge swi tivi ku swi himpela swi ndisa sweswi mi swi hlamuserisaka xiswona kambe mhaka leyi nga ko hi yo yaleyo ya ku mintlhontlho yaleyo leyi vatswari va nga le ku hlangana na yona hi vana va voho loko va kha va langutaka timhaka ta vukorhokeri loko va ya swikolweni se I mintlhontlho leyi kumbexani xivutiso ku nga va ku hi huma njhani ka mhaka yaleyo se n'wi mi ri yini va nga ha nikiwi mali vana hina swi le ka hina vatswari loko kota ku tihlanganisa na lava school board le xikolweni naswona va school committee hi nga kuma swilo swi famba kahle hi tshama hansi ku ri hina vatswari hi vulavula lava vo xavisa mani va voni nandzu ku na vo va tizamela swa vonavo hina vatswari hi fanele hi vona ku ri maswo swikolo swa private bodiphethe n'wana wa private la ya ka xikolo xa private a nga khomi mali a ku lungiwi nchumu laha a xikolo xa private a nga na longa
swilanyana swa xintu leswi swi ka n'wina swo kaya mara leswi swo xavisa no a swi laveka ka swikolo swa private hina swi le ka hina vatswari ma yi vona Betty mi khensi ko khensa mina papa na khensa swinene 0860 002543 i nomboro leyi tirhisaka 086 000 2543 un'wana mingiseri a hi tweneni ku i angula aku yini ka nomboro yaleyo un'wana hi loyi nhlekani hayi nhlekani ka n'wina aye papa mpfukile na valava n'wina ke dyandza dyandza ri le ku karhateni ku vulavula ntiyiso ku va ku na swilo leswi swi cincile nkarhi lowu a hi tiva mpfula yi na hi wona nkarhi wona ku se vanhu leswi va swi endlaka laha misaveni swi tele ngopfu hi ku munhu se i tekiwa a fanisiwa na huku ku dlaya munhu a swa ha tiki masiku lama ka vanhu lava nga ku hanyeni masiku lama hi ku na loko mi lava ku swi languta kahle ku vulavula ntiyiso mativa a ni tivi kumbexani ni yo ka ni nga mi twi loko masitovu loko hi ka hi dyondza xikolweni a hi byeriwa ku kuna nhlokomhaka ivi munhu a vulavula hi nhlokomhaka yaleyo n'wina loko mi sungula mi te dyandza se mi vulavula ku dlawa ka mani no huku a na ha mi kumi mi vulavula hi yini hina ku ringeta ku hlamusela timhaka ta ku sweswi swi cince ngopfu ku phela na mpfula a yi nisiwa hi timhaka ta ku a ku nga ri na ku tikerisa ka nchumu loko swi khe swi ringana laha misaveni a ku nga ri na ku tikerisa nchumu loko hi khe hi hanya na swifuwo a hi swi tiva ku swifuwo leswiwani swi kumeka enhoveni masiku lama swi kumeka kaya i swiyila swin'wana a ha swi tekeli nhlokweni na swiyila a swa ha tekeliwi nhlokweni mi vula swiharhi leswi se swi nga swifuwo sweswo swo tshomboyoka yini swo tshombanyoka na tinyoka miri tinyoka ti kume tinyoka tinyoka ti tshama khale na khale ti ri koho tinyoka na mpfula yi kha yina ti ri koho loko ku i tlakula rihunyi yi khiyila ku ya tshivela kuma ku ri na nyoka laha swi khale loko susa switina kuma ku ri na nyoka n'wina mi vula njhani loko mi ku tinyoka va ti hakara nhan'wini tin'wana a ya ha va hakhe hi ti vona ma swi vona se na xikwembu xi ta tirha xiku mpfula a na hanisi ku se vanhu lava va teka swifuwo leswi a swi chavisa va swi teka va swi veka kaya va swin'wana va swi pfula mara okay se swi tele hala Limpopo ku nga na dyandza hi ku mpfula yana yi helela la a Kranscorp swi tele kule Limpopo hayi na ze tumbela swi tele ngopfu halako loko to vuya kahle se va to ku vuyeni misava ta ha ri yona a hi swi tiva ku loko ku fika laha ko November September i nkarhi wa mpfula ka rimiwa se swi swa mi ta kuma rima a swi to swi nga mili mhaka ku se xikwembu na xa kwana xi ku swi komba ku vanhu lava va tindla vona a va ha tindli ku hi mina ni mutumbuluxi wa swilo ma swi vona ni mi twi hi to khensa enko ya n'wemiri 0860 002543 makumembiri tsevu minutes ntsena bile ora ya kumembiri na ku Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makombandlela hila komshana ngatwa ku kwe ku mi angula mukuyini n'wana mingiserero nhleka akari na munhu la 0860 002543 na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela swiyila na yini hinkwaswo leswi veriso swi ngele ku hoxeni xandla ka ku va mpfula yi nga fiki la se xivutiso ku loko ve ku na leswi ngele ku hoxeni xandla ku va mpfula yi nga fiki swi nga va swi vula yini ku ya amahlweni a hi amukeleni un'wana hi loyi mingiseri nhleka ihlekani kalanga papa aye mirini n'we la ku nghena ka leya dyandza khalanga swifuwi vanhu swi nge le ku mbombeni swi nge le ku feni leswi xi hlamarisaka ku mfumo wa hina u ri yini la Limpopo hi ku a vele ku endleni ka nchumu hi ku khale a va swi kota ku teka swakudya swa tihomu va phaka vanhu lava nga na swifuwo mara sweswiwani swi le ku tsandzeni hi nga tivi ku mali leyiwani va endla yini hi yona ku ri vo tshama henhla ka yona kumbe vo ti dyela na miti ya vona mara mi fika njhani kwalano
khalanga loko mi languta khale a va kota ku pfuna vanhu loko ku ri na dyandza mara sweswiwani a va ri ku endleni ka nchumu xa vona i ku tshama tihofisini va kha va funya timali leti kambe loko mi ku va rito rero mi nga ri tirhisa ni nge ri tirhisi kambe loko mi ku va ndla sweswo mi swi vulaku mi va mi fike njhani i xivutiso lexi ni nge le ku mi vutiseni mi vona hi ku va ndla yini kumbe a va ndli yini hi ku swi nga endleka mi kumaka a va ndli leswi nga mi hleketa ku va ta ndla swona ku nga ri hi mhaka ya ku ve le ku dyeni mali kambe hi mhaka ya ku mali yaleyo va fanele va ndla hi swona va hava mali khalanga mfumo u na wona ku na mali ku na ti-department to tala kwalaho leti u kumaku ku na mali leyi humaku va nyikiwa mali leyi yi wela hala ka education leyi wela hala ka inani se yi hlamarisa ku hala ka mhaka ya vurimi yi kwihi mali leyiwani va yi yisa kwihi hi ku sweswiwani ti-season ti cincini khalanga ka hisa ende swifuwo swi le kuseni vo tala va hanya hi swona va teka mali leyiwani tihomu letiwani va xaveliwa va kota ku loko va xavisini va yisa vana va vona eswikolweni kumbe ku hanyisa mindyangu ya vona ti tombomba tihomu khalanga va sala va ri swisiwana so khale a hi tiva ku na loko ku ri nkarhi walowani mi kuma ku a va endla va ka mhani a mi kuma ku rhwaleliwa maplastiki timhaka ta maphepha lava kuma ku swi hisiwa va sala inani va ti inani mi kuma ku loko ku ba karhi leti a mi swi tiva ku mpfula ya vuya mara sweswo a swa ha ri kona sweswo swa vona a hi tivi ku ku cincile kambe xivutiso ni nga tlhela ni xi vuyisana le ka n'wina mi le ku endleni yini ku tisa ku cinca ku tisa ku cinca khalanga a ku na lexi hi nga xi endla loko ku nga ri hava mali ku hava mali va ta endla yi ta endla hi mali yo ndla yi ani yo rhwala maphepha mi rhwala le mali a ni mi nyike xikombiso hi maphepha mi rhwala le mali hikokwalaho ka yini mi nga ri ku rhwaleleni maphepha mi hisa kwala mi nga kona hambileswi ku hisa ku nga so swi nga hi fikisa kwala ya a ko zamiwa swona khalanga ku rhwaleliwa maphepha lama mo hisiwa ku va inani environment yi va kahle ku kuma kumbe yi nga na mpfula a hi swi tivi ni mi tweli but hi swona khalanga leswi fanele ku swi teka na nhlokweni ku hi fike ka xiyimo lexi hi mhaka ku vakokwani loko ku ze ku fika nkarhi wa mhawuri halaya a ku tshwa banga ku tshwa ndilo ku hisiwa hi fike ka xiyimo lexi mhaka sweswo hi sweswo swi nga hetela swi kavanyeta xibakabaka kambe hambi swi ri tana hi twini ku mahungu ya misava awura ya n'we ya ta va emisekeni kusuka kwalano hi vuya na ANC Limpopo hi tlhela hi vuya na Prof Sono sweswo hinkwaswo ku landzelelana tani endzhaku ka ku hi twa ku mahungu ya awura ya n'we ya ta va emisekeni ni tshemba ku na hlulani Fanuel Magayisa andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Vana ba xikwembu nteki a kahle ku ya hi mehe Vana a va fanele va nga byi maki ku byala byi hi onhela maxaka van'wani loko va byiwile va hundzula maxaka ya hina vavasati switsongwani munhu a nga chavi ku teka xitsongwa xa 2 wa malembe a xi hundzula xitsongwani xi tiva yini xitsongwani xa vulavula bothead leswi ni nga swi tweku hi leswi n'we mi nge le ku swi vuleni a ni mi twisisi ku mi nga huweleli vulavulani kunene hi twa ku mi ri yini n'we phela loko n'we mi ka mi huwelela mani tikisela ni nga ha koti ku mi twa ku mi ri yini vulavulani kahle hi le fonini vulavulani mi ri yini n'we ni khomele bothead ni ri byala ni ri bothead byala a va fanele va nga byi maki hi ku byana bya byi onhela maxaka banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mi ngisera mugana lona FM 16 minutes ntsena ku bila ora ya 12 na kona ku Afrika wa vulavula siku rin'wana ku nghene muyingiseri un'wana la aku wa va tshame va vula MSC Bioskop Makamu ni vula lava va munghana wa we ivi ni miyela nhlamulangi nchumu se naka a swi twa na sweswiwani ku hayi munghana wa mina MSC Bioskop Makamu hiko na loko ni va fonela wa khome phone ya mina tshama n'wi vona ku munghana wo loko u n'wi fonela a nga home phone ya wena loko a vona miss call a nga vuyi se mi nga vuli ku MSC i munghana wa mina ha swona
kambe va amukele ni twa ku tani hi ANC Limpopo va ri yini loko hi languteka timhaka ta nena leyi nga etlela vurhongo va tiva njhani voho naswo va ri yini tani hi ANC Limpopo andaka loko va endele va ndyangu hi ndlela yoyoleyo MC Nhlekani mi amukeleli ka munghana lone Nhlekani khalanga Nhlekani ka vayingiseri va Afrika wa Vulavula na munghana lone hi ku angarhela mi nge ni kombisa khalanga ku himpela hi vanghana tani murhangeri ni munghana wa un'wana na un'wana loyi a nga kona la a xifundzeni xa hina xa Limpopo loko lo tshuka ni nga hlamulanga foni hi loko ni ri ntirhweni a hi mhaka ku no yi tshika hi ku a hi vanghana kumbe hi vanghana hi loko ni ri ntirhweni kambe hi ta ringeta ku antswisa next time loko hi misa ti-call hi vuya ka n'wina khalanga na le ka lavan'wana vanhu va nga ta hi fonela va lava ku pfuniwa mhaka hi leyi MEC ya khensa swinene tanihi ANC ku angarhela na vaaki va Limpopo kumbe va Afrika-Dzonga hi ku angarhela kumbe va misava na rixaka leri vulavulaka ririmi leri hi wele hi papa ra ntima mahungu hi lama mafikini tanihi ANC Limpopo miri yini loko xiyimo xi tani kumbe xani yima ni sungula ni ku marito yo chavelela ka n'wehe tanihi loko mi lahlekeriwe hi xin'wana xa xirho xa n'wehe kambe tanihi MEC Bioskop Makamu mi ri munhu mi nga se va ANC loko mi kuma mhaka leyi swi fike njhani ka n'wena khalanga mi nge hi kombisa ku hi vandla ra ANC i gome lerikulu na ku tshoveka timbilu hi ku hundza misaveni ka lwela ntshunxeko wa mampela vona tatana Tito Mboweni hi nge ni vula ku mina tanihi hi munhu ni ve na nkateko wa ku hi nga va hi tshamini kambirhi ka nharhu hi vulavula ngopfungopfu nkarhi lowu ni ri matsalani wa xifundzatsongo xa Mopani laha vona va humaka kona a swi tele ngopfu khalanga loko va vuyini ku ri weekend va lava ku tiva ku va nga pfuneta ku fika kwihi ku antswisa mafambiselo nhlangano wa hina wa African National va i va na nkateko walowo wa ku kuma munhu loyi a nga va na nkateko wa ku famba swiyenge swo hambana nkarhi wa lowu a ri xirho kumbe ka democracy a wu kona na lexi nga xi laku ku yimela Afrika va Mboweni a khumbile swinene kambe tatana Mboweni a va nga ha ri munhu wa ka Mboweni ntsena ku ri vanhu va a tirhela rixaka na ra African National Congress a nga khumba misava Afrika leyi vana pompo leyi hinkwayo MC ni khomeleni ku mi nghena na n'wena riqingho rero le ku tsematsemeni kwalaha loko mu ku va ka Mboweni ivi ri nga ha twali kahle swi le ku tikeni ku hi ri twa a ni tivi ku kumbexani mi nga yimanyana mi cinca tlhelo ivi yimanyana ni mi tivisa ku na n'wina sweswi hi leyi vo nghena mathava tsundzuka ku Chatham khale ka premier wa hina na yena va hundzeriwe hi manana wa vona so hi le ku yini kona hi rhangeriwe hi premier ku ya va khoma xikata so ni vulavula na n'wina ni ri haleni matlhelo ma va Province Dali sweswi hi vulavulaka hi yo mhaka kumbe mi nga ni tikazi mara leswi a ni ha vula swona i ku hi ri vandla ra ANC hi nga va hi ve na nkateko wa kuma nkarhi wo tala ku va na tatana Mboweni Mboweni wa vona a humaka kwale bodweni hi leswi namuntlha hi hlanganaka hi swona swi hi va hi nge a va chaveleleki na vona va tiva ku na hina va vandla African National Congress kambe tiko hinkwaro hi ku angarhela ri lahlekeriwini inkomo MEC ya khensa swinene eyi va khomeni xikatla na kwala mi ya kona xiyimo xo tika swinene nhlekani wa n'wina wa vile wunene inkomo sweswo mi yingisela munghana lona FM MEC Bioskop Makamu ya a hi kha hi vulavula hi swona na muhumelerisi bya khale ku Afrika-Dzonga ungeti ku na nkama wun'wana ku fa ku va na swilo swi tswala nga ri ntungu so loko sungula tinghozi na magondzweni ku to twa hala yi wile hala ku we bazi hala ku we yini ivi swi hundza loko ku vanhu va duvulana swi twa hala yi duvuriwile hala ku duvuriwile sweswi ve vana swi vele ku dyeni swi kekhani swo ka swi nga ri swona na yini loko ku swi le Mpumalanga swi le kwihi swi le kwihi eyi ya xiyimo xo tika xexo mi yingiseriwa me xiyimo xo tika lexi a ni swi tivi ku hi nga va hi kha hi fika njhani ka mhaka leyi ku nga ri khale hi ta va hi kha hi bula na Professor Themba Sono hi twa ku vo va ri yini loko xiyimo xi titani hi ndlela yaleyo kambe sweswo hinkwaswo mi yingiseriwa munghana lona FM ni pfumelele hi swi endla endzhaku ka loko hi ta va hi kandziyela
hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Mhela ku nghenelela ka leya matekisi botpet leswi swi nga hala ka patu ra hala kusuka Gimi ya ka Hlomela botpet taxi ta hala a ti tali ku ri ku lava va yimaka kunene hi minenge botpet va hindza lava va nga lo tshama ende loko mi complaina eze vakhandziyi va ri ho chika i ta xava movha wa wena ku ri ku a hi na ti-rights hina ka ti-taxi ta hala ka vandindana va mahlati botpet hayi leswi swi nga hala no a swi tshamisekangi ku ri ku no loko yo tshuka yiwa siku rin'wana botpet mi ta swi twa ku vanhu lava a va ri ndzeni ka taxi liya a va ri 60 taxi leyi rhwalaku 14 wa vanhu ti-taxi ta hala botpet a ti tali inkomu Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Nkulukumba Mboweni a kun'wana wa vanhu lava a va nga ri na mhaka ku mani i rini. Loko mo swi languta vo tala heta ku veve why va nga cinci ntangu, why va nga mbali buruku yo karhi, why va sweka matamatisi va chela ritavi hinkwawo na tinyala na nsimu ya ka ZZ2 va nga ri na mhaka na n'wina. Va ta sweka va tlhela va mi komba va ku no hey a ni ku swi nge humi swi ri kahle mara vona a ni ku ri swi hume swi ri kahle njhani. Mara loko hina hi swi languta hi swi vona ku ri hala hambileswi va nge ku biha xi la titweni xa le khwirini a xi bihi lexi a xi fane xi nga yi khwirini ra munhu. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Sweswo mingisera Munghana Lona FM 14 minutes isiba awara ya 13 aya amkeleni Professor Themba Sono hi twa ku va ri yini hala va va tiva lava va tiva thwi va tirhe na vona se ta twa ku va tiva njhani na ko mahungu lama ma fike njhani eka vona. Prof Nhlekani mi amkeleni ka Munghana Lona FM. Nhlekani amshota hinkwenu na cancer. A khensa swinene Prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina. Ni tshemba ku hundza misaveni ka nkulukumba Tito swi nga va swi mi khumbile swinene mi va tiva njhani n'wehe Prof? Nkulukumba Mboweni i vuphukuphuku bya ANC a va teri loko va hlongola Mbeki a Polokwane ku va yena loyi va n'wi hlawulaka ku ri a va president ya South Africa na ku ri wa hlawula Jacob Zuma. Mina ni tirhile ngopfu na Tito Mboweni ene a yi hamba hi gungula ngopfu na yena na DG yakwe Sipho Pichana. Loko wena xaka ra mina Mboweni i mhaka ya yini mi tisa swilo leswi swa Labor Relations Act itiya ngopfu vanhu vo tala vaaki va Afrika-Dzonga especially lavantshwa vo ka va nga swi kuma mintirho. Hi mhaka ya yini mi nga yimi ikhonomi yi sungula yi kurisa mintirho vanhu va hina va va na mintirho before mi ta nghenisa leswi swo tala swa Labor Relations Act. Va ku hayi wena Prof no wa vona leswi hayi swa ti-textbook leswi swi endlaku leswi swi kahle swi nga ka swi nga onhi mintirho ku fana na loko wena u chava manjena Sipho Pichana na yena nga tisela Tito kambe Tito a ku ri munhu loyi a yimerile tiko ra Afrika-Dzonga hinkwaro na leswi a ri ka ANC a wu vona ku ri hi munhu loyi a tirhelaka Afrika-Dzonga. Ni yini ngopfu ka ti-meeting takwe loko a ri na loko a sukile ka Labour a va governor ya Reserve Bank a ni hamba ni attenda ti-meeting takwe loko va endla these repo rates ta vona ni ri kona ni vulavula na vona. So hi munhu loyi ni n'wi tivaka ngopfu and a ni n'wi tsakela ngopfu ka vanhu va ANC. Na hlama leswi loko manje tiko hinkwaro ri yimbelela hi yena Tito hikuva a ku na vo tala ka ANC or a ku na vo tala Afrika-Dzonga lavo va nga na ndzhuti ku fana na yena. A ku nga ri khamba a nga yivangi timali ta ti-taxpayers
ku fana na van'wana lava hi va vonaka va karhi va tsutsuma na tikhoto la vona vanhu vo tala sweswi va tsutsuma na tikhoto va ANC kambe yena a fana na Dr. Naledi Pandor a va ri vanhu lavo va tshembekaka ngopfu so ni hlamarile ngopfu loko ni twa ku u hundzile emisaveni loko hawu u hundzile so stilek swi ni chavisile ngopfu mina a ku ri nkarhi ni nga swi vulavula na yena hikuva ni vulavula na yena sometime last year lembe leri a ni nga zanga ni kota ku vulavula na yena kambe swi ni hlamarisile ngopfu ku hundza emisaveni kakwe ku na leswi hi nga langutaka ku kumbexana a swi fanele swi dyondziwa ku fana na xihoxo xi mi nge xi endliwile loko va nga hlawulangi vona a Polokwane loko ku huma president Thabo Mbeki ku na leswi hi nga swi dyondzaku i munhu loyi loko va kha va hlamusela va ri a va nga kumeki helo ka timhaka leti ta ku kumbe ku na vukungundwani kumbe ku na yini ma vona ti-politics ta hina loko u ri munhu loyi a nga straight loyi a nga xikulu loyi ka nga ri na thyaka a va ku rhandzi kahle so a ni nga hlamali loko va ku hi munhu wa kahle wa minister of finance governor kambe hi mhaka ya yini vanhu vo fana na yena va nga va vekile henhla leni ti-politics ta Afrika-Dzonga hi ti-politics to bola ngopfu a ku na rivandla na rin'we leri u nga ri tshembaka Afrika-Dzonga hambi DA hambi ANC hambi ya vo Malema hambi ya vo Zuma hambi ya vo Antiholomisa hambi kun'wana kwihi ku tele ntsena vanhu vo ka va nga tshembeki ku tele makhamba ku tele vanhu va mavunwa hayi lavo nga ku loko va ku pfula nomo ya vona u ku hava tshemba lavo ku ri no hi vona va nga tirhela tiko va langutile ku tirhela swikhwama swa vona va langutile ku tirhela mindyangu ya vona hi timali ta ti-taxpayers so a ku na rivandla leri mina ni vona ku sweswi ku ri no hi rona leri nga pfuxa tiko ra Afrika-Dzonga tiko ra Afrika-Dzonga ra ha ri maxangwini lamakulu ngopfu for malembe o tala la taku Prof ni khensile swinene nkarhi wa n'wina i kudya ku engeta na n'wina inkomo i Professor Themba Sono lava hi bula na vona va kha va hi nyika tlhelo rin'wana ra nkulukumba Tito Mboweni ni vuya ni ya mahlweni endzhaku ka leswi mina mindhavuko hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula nkulukumba Mboweni a kun'wana wa vanhu lava a va nga ri na mhaka ku mani i rini loko mo swi languta vo tala heta ku veve why va nga cinci ntangu why va nga mbali buruku yo karhi why va sweka matamatisi va chela ritavi hinkwawo na tinyala na nsimu ya ka ZZ2 va nga ri na mhaka na n'wina va ta sweka va tlhela va mi komba va ku no hey a ni ku swi nge humi swi ri kahle mara vona a ni ku ri swi hume swi ri kahle njhani mara loko hina hi swi languta hi swi vona ku ri hala hambileswi va nge ku biha xi atihlweni xa le khwirini a xi bihi lexi a xi fanele xi nga yi khwirini ra munhu tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingiseri omngana lona FM ina ngona ku Afrika wa vulavula ku haxela ku wona twi kusuka a studio 2A nhlekani lowu ni na kupfumela ku ri kwala u nga kona wehe u la ku tisa tlhelo rin'wana ra mhaka ka timinete leti ni nga sala na tona ta ntlhanu a hi ku twi mingiseri wa mehe kumbe ni nga kuma wun'we a angula hi mhaka leyi hi bulaka hi yoho loko swi ta hi tlhelo ra leswi Prof Sono a va vulavula ha swoho un'wana mingiseri loyi nhlekani aye papa mina ndzi tsakela ku teka le ya swidzimbana swa makulu a swi vulaka mi ntwangi papa leya mi ta vuya ka yona a hi tweneni lava nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani ay a mi vulavuli
Chitari wa kwa phone wa aya mkele numani tatu kume angula mokini 0860002543 na kuna kwa Afrika wa Vulavula ile kamgara loaded FM makomba ndela nteri alla ko itsela yale ya prof itwa ku merijini ngwena loko ka shishimane na le ya ina le tatana Tito Mboweni ibo ela babona kuba ihitsela ibona endlela le lokho enda tan ibani yande ka X ni atwa ku ka X merijini hindala yo le ka 0860002543 itakota kuba etwa tlhelo rero ramaka hindlela yo le family na ya ina ifambili etele brongo le bikolo kuna ntiro ngele ku endliweni wa ku lulamsela ntiro ukulu lo nga ta va kona Mkhwebani kuna ntiro wa xitsundzuxo namuntlha ku tlhela ku va na ntiro lowu nga lulamsiwa hi siku ra ku hela ka vhiki laha ku nga ta ntiro wa ku nga ta endleriwa kwele Nkowankowa stadium tshemba ku vanhu va ta kota ku va ya fika va kota ku seketela vandyangu eka nkarhi lowu wo tika hi ndlela yoleyo kasi a hetivi mingiselo me un'wana le ku hlamuleni ka mhaka leyi ni vulavula hi yona Elvis Ndlovu iri vaxomu khalanga ntungu lowu wu nga kona lomu swikolweni wa tipoison wu lava hina vafundhisi hi yima hi khongelela vana va xikolo na tin'anga ti khisama ti chela fole swi ta hela a hi swa nchumu ko va moya wa Satan Ndlovu Elvis n'wana Domingo kusuka a Cotton Dale hi ndlela yoyole mani yetsela ilo inga sema ungena msava ya awara ya nwenhlekani njani ayipokele mjani but Ipoke meri yenwe lenta kwa magale ya Tito Mboweni lewana hayi yin'wana yo xamarisa ngopfu mavona eka mitirho leyi nga tirha ve kale a nga tirha yona a nga tekeriwi enhlokweni loko ri ko nkarhi lowu nga ma-president a vumbeke a fana nghenini mavona se u nghena munhu un'wana se naswona hi ku xiyimo xo tani ka misaveni no a va fambe ku rhula ta Mboweni ta khensa va nga endlela swilo swa kahle la misaveni va va na Peter Baloyi la Brandfisher la inkom ay kumeni maunge msava ya awara yan'we aya mkeleni tatana Hlulani Fanuel Magaisa ndlela yin'we ntsena leyi tirhisaka ku ya ka vona hile hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula nkulukumba Mboweni a kun'wana wa vanhu lava a va nga ri na mhaka ku mani i rini loko mo swi languta vo tala heta ku veve why va nga cinci ntangu why va nga mbali buruku yo karhi why va sweka matamatisi va chela ritavi hinkwawo na tinyala na nsimu ya ka ZZ2 va nga ri na mhaka na n'wina va ta sweka va tlhela va mikomba va ku no hey a ni ku swi nge humi swi ri kahle mara vona a ni ku ri swi hume swi ri kahle njhani mara loko hina hi swi languta hi swi vona ku ri hala hambileswi va nge ku biha xi ya tihweni xa le khwirini a xi bihi lexi a xi fane xi nga yi khwirini ra munhu tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 sweswi Ifikani khalanga ntangela ka ntungu lowu nga kona wa swakudya leswi hlaselaka vana va xikolo mina ni ta ku ri no swiphaze leswi nga tata tiko leriwa hinkwaro a swi pfaleteriwi hi ku xa siku rin'wana rin'wana hala vana ve le ku vabyeni hala vana ve le ku vabyeni hi ku vanhu lava stoka kona a hi ku tivi kumbe vo tindlela ke so na lava xavaka swilo leswi va stoka kona va xavisa ku lomu exikolweni a va swi tiva ku ri swilo leswi na poison kumbe njhani na so a hi ta ku a ku pfaliwe swiphaza leswiwa hinkwaswo vana va ta sala va dya swakudya swa le xikolweni loko swi ri kona hi ku a swi nga ta lunga rixaka ta hela hinkwaro hikokwalaho ka swiphaza leswi va Masomali leswi nga tata tiko so a hi ndleni tano inkomo menjani botpet na muhumelerisi lexi nga koho ka mhaka leyi ya swakudya swa ku expire leswi vana va swi dyaku va ku na problem mfumo wa hina a wu zami ku thola vanhu lavo kambela swakudya va hlayini hi ku loko ni cheka kahle vanhu lava a va talangi botpet a va talangi ende a va swi koti ku khavara tindhawu leti hinkwato se loko mfumo wa hina wu kota ku thola vanhu lava va hlayini
swo tala leswi endlekaka laha a hi nga ta swi twa ende na loko va thoriwa na vona a va ringeti ku tirha hi ku tshembeka va nga fiki va kuma swilo swi expiring then va nyikiwa coco va famba ma ni twisisa so mani ta kombela mfumo wa hina ku a wu tholi vanhu vo hlaya va kota ku khavhara tindhawu leti hinkwato hi ku loko swi nga endli swo fana na sweswo a ta va na problem la ku ya na ku ya se hi ta dlina hi luza vana va hina ku va na mafu yo karhi ma ni twisisa se mfumo a wu ringeti ku tlakusa masokisi ku thola vanhu lava va hlayini na vona va tirha hi ku hetiseka loko va thoriwile. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlakani Khalanga muhumelerisi na vayingiseri ni la ku hlamula ka leya chef Khalanga no vona nga ku mfumo wu ignorant ngopfu loko swi fika ka breaking news hiku swi leswi swi all over the news a va na mhaka na swona vo swi languta va swi tshika kasi i yini va xi chavaka ku va va pfala swiphaza swa vanhu lava va tlhe va hisana na nhundzu ya vona leyi nga kwala ndzeni va yi xavisaka hi sala hi khe hi xava ka va Shoprite na va Usafe i yini xi va chavisaka kasi ku pfala swiphaza hi ku na breaking news hi leyiwani vanhu va le ku heleni day by day kumbe va ndla depopulation va hi byela hi ta va aware ku hi le ku hungutiweni hayi mani se swa hlupha swi swa vona inkomu inkomu botped na muhumelerisi kwalano ka mhaka leya swakudya vutihlamuleri na hina vatswari kun'wanyana hi pfa hi endla swihoxo hi pfumala vutihlamuleri kumbe hi na xiave ka ku va kha ku endleka leswi hi kota ku munhu a nghena xopeni ku na supermarket yin'wana laha ni tshamaka yi endle joint venture na yin'wana ya supermarket kulukumba laha tikweni ra Afrika-Dzonga so laha mi kuma va kha va xavisa swilo leswi nga expire va ku swi reduce-wini munhu ku fika xava i n'wi vutisa ku wa xava swilo leswiwani a gwala loko va ze va ku best before a swi vuli ku swi expirerini twanani munhu a swi vuli ku swi hundzeriwini kumbe swi boleni i khi yi vona ku date yi fikini 2 liter ya cold drink va ku 5 rand munhu a teka xava ya nyika vana ku va dya that's why ni ku na hina vatswari a hi veni na vutihlamuleri hi hlayisa vana va hina va hlayiseka inkomu Nhlikani butpet na yi twa leya mhaka ya swizimbazimbana ma ku va ku pfaleriwa va mhani lava ku xavisa exikolweni ku va nga hati va ta xavisa a swi pfuni nchumu swesweleswo ku vula ka n'wamenge hi hise yindlu hi ku lave kondlo butpet a ni va ta pfaleriwa vana ku va nga xavi ka va mhani lava xikolo xa huma ni vana lava va tshami exikolweni va muka va ye makaya maybe loko se va fike kwale kaya va rhumiwe xinkwa ecinci va teka va xava yini so swizimba swilo swa va siveriwa ku xava swo exikolweni so lexi nga kona a ku pfariwe ti-factory ti ri ta tiendla swizimbazimbana leswi wu ta hela ntungu lowu hi kuma loko se ka hina ku ni weekend vana va fika va xave swizimbazimbana ku va ye ku huhweni va xave malekere loko va ri ku huhweni se ma swi vona ku sweswo leswaku exikolweni va nga ha xavi va nge xavi loko va ri xikolweni va mhani lava va swi tosaka eka muti wa ka manzini va le ku xaviseni va xavisa swizimbazimbana malekere xihundla xi va xi xava a swi pfuni nchumu a ku pfariwe tifeme ti ta tiendla ku nyakanyaka liya a ku pfariwe toho ila ri manzini kwala hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula me la ku nghenelela ka leya matekisi botpet leswi swi nga hala ka patu ra hala kusuka mi ya ka hlomela botpet taxi ta hala a ti tali ku ri ku lava va yimaka kunene hi minenge botpet va hindza lava va nga lo tshama ende loko mi complaina eze vakhandziyi va ri wo chika i ta xava movha wa wena ku ri ku a hi na ti-rights hina ka ti-taxi ta hala ka vandindana va mahlati botpet hayi leswi swi nga hala no a swi tshamisekangi ku ri ku na loko yo tshuka yiwa siku rin'wana botpet mi ta swi twa ku vanhu lava a va ri ndzeni ka taxi liya a va ri 60 taxi leyi rhwalaka 14 wa vanhu ti-taxi ta hala botpet a ti tali inkomu tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
ile ka Munghana Lonene FM komba ndlela lang takari 10 minutes ntsena ku bila wara ya 13 e vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM tindlela hinkwato ti kongoma a Mpumalanga ya anisti ko kola ka yini va kulukumba lava van'wetelo wa mugivela va swivurile ku hikokwalaho ka yini vanhu va lava va tshama ku ri Mpumalanga va tsandzeka ku vula ku Mpumalanga kambe hina hi ya kona tindhawu tele ya vaxatale va mariti ta va hi ri kwala ku sukusela namuntlha kambe amukeleni good enough Mashego hi vulavula hi politically ta tiko leri hi twa ku kahle swi n'wi hlamarisile loko mhani Mkhwebani advocate va ku hayi mina na suka la na ko imkonga ko ntiso ku leswi swi vonaka ku ri fake news sweswi ku va ka MK na good enough inhlekani Prophet na vayingiseri va Afrika vulavula minjani ipfukele minjani na hayi na mina nipfukile no aya cancel swinene good enough a cancel ku mi nyike nkarhi wa ku va mi bula na yena na va hi bulana na n'wina hi swilo swinharhu xa ku sungula i timhaka leti ta manana Mkhwebani xa vumbirhi i timhaka ta ku ya a khoto ka nkulukumba Pulemavi xa vunharhu i timhaka leti ti vuriwa ku hi va MK ta leswaku ongeti vumbiwa lebyi loko byi ka byi endliwa a byi jikajika ka president wa vo hi ku ya hi Dr. Hlophe sweswo swinharhu hi timinete leti ta 15 hi nga na tona la a hi sunguleni hi leyi ya manana posisiwe Mkhwebani i khale kwa ku vulavuriwa ku va tshika va kaneta se va tshikini mi vona yini hi tipolitiki ta mhani advocate Mkhwebani swa ku sungula advocate Mkhwebani nkarhi leyi a huma ka position ya public protector a ni voni leswaku a lava ku huma a ta nghena ka vandla ra politiki Julius Malema yele a laveke ku ri a ta nghena ka politiki maka ku ri a rhandza ku ri ka EFF ku ta va na vanhu va ku tala ngopfu va ku kanetana na president Cyril Ramaphosa hi leswi swi voneke vanhu va ku fana na vo Jimmy Manyo ku ri a na vandla ra politiki a ta tekiwa a nghena ka EFF vanhu va ku fana na Kanye House na ye Mkhwebani loko u languta career ya yena ku sungula khale a ri ka immigration kumbe a ri le ka SSA loko a ri public protector a ku fanele ku va munhu ku ri a nga tirhi ka public ngopfu u ta tirha laka ku ri wa administer hayi ku rata member ya parliament la ta vulavula politiki ya ku tala so Julius Malema u mu lavile ku ri a tata ka yehe i maka ku ri u swi vonile ku ri a ku ri munhu wa ku ri miehleketo wa yehe i le wa RET kumbe economic transformation leyi ya vona va lavaka yona loko u languta ndlela leyi a tirha yona so a ni voni ku ri u ke a tshama kahle xitulwini a ku ni tshamisekile ka EFF a mele yo nkarhi wa ku fana na leyi ku ri ku ta va na bandla leri a fambisanaka na roho a ta famba ta joyina roho so mhaka ya ku ri u lava ku tshama na ndyangu wa yehe a ta wisa a ni voni ku ri ntiyiso kwalaho loko ku ve a hi ntiyiso mihleketelela sweswi swi nge le ku hangalakeni kumbe ku na swin'wana ku na swin'wana a ni ri vanhu va fana na Fred Julius Malema endzhaku ku ri Fred a ta huma a mi tsarela papila Julius u vulavule a kwate swa ku ri ku na van'wana va lava ku famba kwala loko lava ku famba loko lava ku famba so lava lavaka ku famba sweswi va nge humi kahle ku ri ndese ni ya huma ndi ya ka mukhotosi ya party ku ri a va lavi ku ri va ta va na tibuku to tani na Julius Malema so munhu ta kambe sweswi ndi ya kaya ni lava ku wisa ni tshama na ndyangu wa mehe ku ri loko se a ta humelela a ta huma le a ta vonakala le ka mukhotosi ya party va ka vulavule ku ri u defectile a ni ri ku defecte kusuka u nghena kwala ku fana na fresh bam so i leswi sweswi leswi va xavisaka ka hina i maka ku ri munhu leyi hume kahle munhu leyi u ta le kaya ta tshama na ndyangu wa yehe so endzhaku ka vhiki kumbe mavhiki mambirhi ta byela leswaku MK party i fambe ka yehe i ta mi komba leswaku a ta tirhisana na yona so swi nge vonaki ku ri EFF swi komba ku ri a yi swilo swi fambe kahle mara ta ku vonaka ku ri Maka Mkhwebani u komberiwe ka Mkhonto u ya ku pfuna ka Mkhonto i maka ku ri tatana John Hlophe a nga swi koti ku ri a nga nghena ka JSC kumbe ye va ta swi kota ku mi faka le ka JSC a ta representa Mkhonto party yi comment kwalani sungula no ndele emavhengeleni Mashego ta kota ku yisa mahlweni tipolitiki ta tiko leri ti ndlela yin'wana kambe yi comment sungula no ndala hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti Themba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS Munghana eka 48044 yaleyo i Munghana eka 48044 SMS sweswi
Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM i 19 minute ntsena ku pela hora ya 13 nongana ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM. Good enough akhensa swinene loko mi khomerile. Ni vula ku okay munhu hi loyiwani i lave gratuity a yi humangi yi tsandini. Sweswiwani la akuma muholo i tshikili. Van'wana va nge ango lava ku kumixana loko a ya ka EFF a twa nga ri i vandla leri nga n'wi pfunaka ku humelela ka tinyimpi ta yena loko se a humelerile a ta famba hambi swi ri tani se na sweswiwani se ti tsandzekile na hambi swi ri tani wa famba se i ya dya yini hi ku i ya pensheni hala tlhelo i tshike ntirho lowu n'wi nyika mali. Hi swona leswi swi kombaka leswaku munhu leyi a nga yi ku wisa a nga yi ku tshama na ndyangu wa yena ya ku kuma ntirho. Brapet ku laveka tisa ku ri loko u ri lunga ra parliament ku na mali leyi u kumaka yo kumbe 80,000 kumbe 90,000 mara loko u ri lunga ra parliament ra ku ri le ka committee kumbe i mutshamaxitulu wa committee ku na mali ya ku hambana leyi u kumaka yo. Loko u ri lunga ra parliament ri serva ka Judicial Service Commission ku na mali ya ku tala leyi u kumaka yo. So u swi vonile kumbe ku ri ye la ka EFF a nge swi koti ku fika kwalaho ene ngale a le ka MK munhu a ku fana na John Hlope va vulavurile ku ri va mu lavi na ye vele se u kombe ku ri u la tlhela thawela nga lavi. So leswi vulaka ku ri loko a famba ka mukhoto ya party swin'wana swa swilo leswi a ta swi kumaka hi swona swa ku ri ku na ku ri va ku no famba u ya le ka Judicial Service. So let's start replace kumbe katsongoanyana gratuity ya 10 million ya ku ri a famba kume yo ku ri a nga yi a ka yi kumanga. Loko o languta nawu wa labor leswi la a faneleke a lwa koma ka maka ya 10 million le ka labor court kumbe ka high court mara loko o languta nawu loyi a nga yi kumi mali leyi. So wa swi vona na ye ku ri ku laveka a famba laha ta swi kota ku kuma mali ya ku talanyana katsongo na laha yi kumaka sweswi loko a ri lunga ra parliament ra EFF. Se sweswiwani hi to tshama hi languta hi vona ku hisa ku yini mahlweni a hi hundzeni ke hi languta leyi ya va tatana Pule Mavi ve ri hayi ku va va step aside a hi mhaka ku va pfumela ku va na nandzu ni kambe vo twisisa ku milawu ya vandla ra vo yi vula sweswo va ta jika khona leyi va nga ka yona se ni tatana Pule Mavi. Pule Mavi leswi a swi tivaka ku ri nyimpi ya yena yi hele hi 2022 le Nasrec hi nkarhi leyi va ta faka emahlweni musiri ka position leyi ya ku va munhu la vulavulelaka ka ANC. Loko ku yiwa Nasrec a ku vulavuriwa swa ku tala ku ri a hi munhu wa ku ri fambisana kahle na Cyril Ramaphosa hi ku ri munhu wa le Gauteng u fambisana na position ya Gauteng na position ya KZN. So a swi ri le rivaleni ku ri loko RET faction yi nga hluli le Nasrec swilo swin'wana swi ta endleka ka vanhu lava ku ri a va nga fambisani na yona. So that's why sweswi loko u yingisela va mu byela ku ri corruption leyi va vulavulaka yona allegedly yi endlekile ndzhaku leyi 2022 a hi swilo swa sweswi swa ku ri swi endleke hi lembe leri swilo swa khale. So ye loko a vulavula hi mhaka step aside u vulavulela ka mhaka ya NPA pressure leyi vonaka yi huma sweswi ka mukhotosi ya party ya ku lava ku va na private prosecution ya Cyril Ramaphosa. U vulavula sweswi a lava ku ri loko lava MK party va nga swi kota ku kuma papira ra NPA ra ku private prosecution u ta ku okay then the step aside nkarhi leyi ya va ta lu charge maka corruption sweswi ku charge president ANC na ye ku laveka a yi komba hinkwerhu ku ri maka step aside ya tirha. So leswi a swi vulavulaka tolo i strategy swa yena swa ku ri kahle sta hela loko se ku chargiwa tata na Cyril Ramaphosa ku ri u charge private prosecution kumbe chargiwa njhani swi nge vi mhaka. Se ya tipolitiki leti kahle ti kundla ka yini hi ku van'wana ve ri i hlayisekile loko i tirha mintirho ya wena i nga katsi na ngamu se sweswiwani vo va tikumi va kha va nghene ka a khoto na ngamu se a hi ntshikelelo wun'wana walowo ka timhaka ta vumundzuku bya vona hi tlhelo ra swa tipolitiki. Problem leri ko Brapet Afrika-Dzonga la ku ri vanhu va ku tala vanhu va tipolitiki va ku tala ntirho lowu va tivaka wona hi ntirho wa politiki ntsena. Loko sweswi u nga vutisa ku ri vanhu va fana vo Mike Pence a ri deputy ya Donald Trump
vanhu lava tirha na Barack Obama lava tirha na Trump ku va le kwini u ta kuma ku ri va tirha kun'wanyana ti-consultant van'wana va dyondzisa tiyunivhesiti van'wana ti-professor van'wanyana va le ka leswi va ku na ti-think tank la Afrika-Dzonga loko u vutisa ku ri market skeleton nyana in the closet va ku hi mani la a ri minister of social development loko u vutisa ku ri u le kwini va ta ku byela ku ri u le kaya hi mhaka ku ri ti-politician ta la Afrika-Dzonga a va na swin'wanyana leswi va swi tivaka swa ku ri loko a nga ri le ka politiki u ta endla sure kasi va lava ti-tender ku ri u ta kuma mali loko se a hume ka politiki u ta va na mali u ta va a endla swilo swa ta va na a va lavi mabindzu na kona bindzu ri lava leswaku va na management u ta tirha va lava tender ku ri u kuma tender u endla u faka invoice u kuma mali so i swona leswi sweswi u kumaka ku ri vanhu va ku tala va ku fanele va pfule mali swi vutise ku ri a ri spokesperson ANC swilo yini a nga va spokesperson ta company n'we na tikhampani ta ku tala ngopfu ta kala ta spokesperson mara u kuma ku ri dyondzo ya yena a yi pfumeli kumbe experience ya yena a yi pfumeli leswaku a nga swi kota ku tirha kun'wanyana ku fana na laha va vonaka va huma ka mfumo va ta tirha ka mabindzu makulu ngopfu laha ri kona la Afrika-Dzonga so i leswi swi endlaka ku ri sweswi ku na obsession leyikulu ngopfu hi 2027 hi conference ya ANC ku ri i mani munhu loyi a ta nghenaka loko Cyril Ramaphosa a huma ene vanhu van'wana va fanele va pfule mali va huma le ka youth league va swi tiva kahle ku ri loko u nga anointi munhu kumbe u nga tivi kahle ku ri ta nghena munhu ku ta va na problem so va lava ku tiva ku ri i mani munhu loyi a ta swi kota ku contesta tata na Cyril Ramaphosa ku ri loko a languta munhu a ku fana na Paul Mashego a swi tikombi ku ri a nga swi kota ku ri a ta hlula le so hi leswi u vonaka ku vulavula mhaka ya ti-step aside mani step aside mara vanhu lava a nga vulavuli nchumu loko o languta ndzhaku i nkarhi leyi ku na timhaka ta van'wanyana hi mhaka ya COVID a ku ri ya vulavula ku ri mani a ku na mhaka ku ri a nga step aside a defenda mhaka ya ku step aside mara sweswi u vulavula ku ri yehe u step aside so i mhaka ya ku dyondza ku ri mapolitician laha kaya u nge kumi ku ri u le kwini tatana Mbeki u na institute leyi UNISA tatana Zuma u le Nkandla sweswi na party ya MK Party mara if a ri munhu ku ri u dyondzile ku na leswi a swi tivaka u ta kuma ku ri a ta dyondzisa kun'wana ka yunivhesiti ku ri ku na vutivi leyi va lavaka ku ri va ta dyondzisa ka ti-faculty ta politiki kumbe ta international relations kwala ka dyondzo va endle vumbiwa hi ku ya hi matsalwa matshaha Dr. Hlophe va va kombisa ku njini ya constitution ya president Jacob Zuma swi vula yini va ta vulavula ku ri i president Jacob Zuma engine ya constitution leyi yavo u vulavula leyi yavo ya MK ya question ya MK engine ya kona loko engine ku ri yi he munhu question leyi vulavula ku ri ku na munhu mun'we ntsena laha a nga swi kotaka ku ri ta va na a nga khoma dual membership kumbe yi vulavula swi fambisana na leswi swi komba ntsena ku ri i nucleus kumbe yi he la center ka party leyi ku ri ka vandla leri ku ri loko ko huma ye a ku na swilo leswi nga swi kota ku famba mara ku ri constitution leyi yehe a ri engine kumbe ku drafta constitution leyi ku na vanhu va ku tala le ka EFF va ku ri vatirhi va ri ti-member of parliament munhu wa ku fana na John Hlophe a ri judge ku na van'wanyana va ku ri a va fambisana ku na ti-judge ta ku ri Jacob Zuma appointa ku ri lava u ta va judge kuma ku ri nawu kumbe constitutional court ta ku munhu leyi a ku laveka ku ri ta va constitutional court judge va ta ku fana na vafambile Nqobo ku ri u actile Jacob Zuma lava kuma appointa ku ri ta va permanent va nawu ku no a nga pfumeriwi ku ri a nga va permanent so u nge tivi ku ri kahle kahle tsariwe mara constitution munhu un'wana na un'wana a nga swi kota ku tsala mara swa ku ri Jacob Zuma loko a nga na dyondzo yela a ku na ntiyiso kwalaho ku ri loko o tsundzuka nkarhi Jacob Zuma a ku na swivulavulo swa swilungu va ku anti-intellectual so ku ri ku na ti-clever blacks loko dyondzile va ku endla ku ri u te ku ri hayi vutomi a yi va wehe vutomi va vanhu va ku ri a va dyondzanga so na sweswi question leyi va vulavula swilo swo tani ku ri a ku na mhaka a ku na reason ya ku ri o dyondzela yini ku ri leyi munhu a ku ri a nga dyondzanga u swi kota ku tsala constitution that's why constitution leyi loko se yi ya khoto u ta kuma ku ri ku na swa ku tala ngopfu swa ku ri a swi fambisani kahle na constitution ya tiko namuntlha i ra vumune good enough ma ti vona tipolitiki ti le ku fambiseni ku yini mi vona ongeti hi nga langutela yini ku sukusela ka maphephahungu i swihi ku nga ha tlhela ka vuya sweswiya swa ku xirho xa NEC xi chajiwile va vula tatana Pulemavi kumbe se yi ta ndzundzuluka kumbe yi ta famba yi developa ya mahlweni mi vona ongeti i yini lexi yaku ku humeleleni i mhaka ya ku Mkhwebani joins MK Mkhwebani joins MK yin'wanyana leti ti ta endleka
na ti-charges ta va koho ka van'wanyana mari leyi kulungulu ngopfu ya weekend kumbe weekend leyi taka ku ta va ku ri Mkhwebani decide to join MK hi ku ri swi ta vonakala ku ri ku ve decision na ku ri mara u humeleswi a swi tiva ku ri ya le kwini. Good enough. Hi ta vona na madyambu hi ta va hi ri kwalano hi cancel swinene nkarhi wa n'wina. No cancel me. Inkomo. Good enough Mashego. Mhleri wa tipolitiki lava hi bula na vona nhlekani lowu. Hey, ka tika. N'wina mi ri tinhlokomhaka ti ta va ti yimise ku yini kambe ke a hi tweni ni mhaka leyi ka yi nga tsakisi leyi vengi yi humelerile hala ka bungeni ku na van'wana va nga ni tsarila hungula hi nga ta ri hlaya ivi hi vulavula na vona hi ku kahle va ti yimisele ku va ku endleka yini kambe sweswo hinkwaswo loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ya kona leyi ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va ya yimise ku yini ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka hi leyi andlala mavonelo ya wena u tshitshekile Afrika wa vulavula ntshembo wa n'wina wu tisa yini yona leyo amaphati labo ungahlanganetiwa kungesa cabinet ya DA ya AFP ya PA takutatiриwa mina xikolo seswi ni karele board pack tipolitiki ta South Africa no lava ku tirheriwa tiko kule ku hluphekweni karele ngopfu karele mina board pack kule ku hluphekweni kule ku hluphekwa va swi vona na wena kule ku hluphekweni basa jonisi ke lo va ri ku ta hakeriwa gezi kun'wana ta fanele ku hakeriwa na 200 ta management fee iza ni swona mara ka gezi ri pfura ku ri sikhomile ika heta ku kombela ku ri increase wa lembe leri ta 200 tele ngopfu ka nkarhi wa sweswi andlala mavonelo ya wena u tshitshekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela emakume 2 minutes ntsena yi nga se ba awara ya 2 mahungu ya misava ka Munghana Lonene FM na tatana Hlulani Fanwell Magayisa a yena ni mahlweni vayingiseri wa Munghana Lonene FM twana hungu riri tolo hi siku ra 15 ra n'hweti leya ya Nhlangula lembe ra 2024 ku kumeke thyaka ro fambelana na swa vutshunguri bya xibedhlele ti-mask ti-tube rigulu cotton wools na swin'wana vumbhoni bya leswaku thyaka leri a hi ra va xibedhlele xa mfumo i receipt leyi nga kumeka ka thyaka leri receipt ra mfumo ri na mfungo wa rona va vuhosi bya mabodlongwa ehansi ka hosi Bungeni va kombela loyi a nga na vutihlamuleri ku humela erivaleni a tihlanganisa na vona nakambe n'wina hinkwenu vaakatiko tshikani ku cukumeta maleri ya vana tiplastiki na mabodhlela a nhoveni va Collins Chavani Municipality va teka malakatsa emakaya ya hina nge vuxokoxoko byo tala mi nga byi kuma ka tatana RT Mavunda hi vo hi nga na vona la a layinini la Mhlave hi twa ku vo va ri yini Mhlave nhlekani enhlekani khalanga na ku khensa xikarhi lexi mi nga hi nyika xona a khensa swinene Mhlave hi leyi mhaka mi ri kahle ku endleka yini la hina hi vo ni nge ni ku minkarhini yo tala ndzi tshama ndzi karhi ndzi twa ku vava loko ni karhi ni fambafamba ni tala ku fambafambanyana swinene la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kambe lexi xi ni tikelaka ngopfu hi ku vona laha mugangeni wa hina hi karhi ndlela yin'wana yo chavisa hi karhi hi nga leswaku malakani a ta hi veka ka xiyimo xa njhani mundzuku kumbe mulwani se leswi fanela xa malakatsa hi lexi vanhu va lahla ti-pampers va lahla yini va lahla mabodhlela hi na ndhawu leyi yi nga pfuleka leyi hi nga langutela ku hi ta yi tirhisa ya amahlweni ku endla mabindzu kumbe ku vitana vanhu va mabindzu va ta hi endlela vukorhokeri lebyi nga pfuna vanhu va hina va tiko se hikuva ndhawu leyi pfulekile ku na lava vonaku ingaku i ndhawu leyi va nga kotaka ku va lahlela xin'wana na xin'wana lexi va vonaku a va xi lavi either lava tirhelaka kona kumbe emakaya se ndzi te hi vumbirhi valanga tikonyana riri ndzo ya ndzi ya hlangana na ngula ya swin'wana swo basa a ndzi ehleketa ku i ti-pampers
ndzi tele ku ndzi tshinela ndzi nanguta ndzi kuma leswaku swo tala leswi nga laya hi leswi a ti-glove leswi va swi tirhisaka lomu a swibedhlele ku na tinereta ti-oxygen mask na mabokisi malama ma nga ta ma paketele swin'wana swa switirhisiwa swi va swi tirhisaka se kambe ndzi tele ku ndzi karhi ndzi lavisisa ku ya ndzeni ndzi va ndzi ya hlangana na receipt leri ri ku i receipt leri loko van'wani va teke muvabyi a ti bohaku hi rona leswaku u ta hakela mali leyi ma nga ta n'wi charge yona ndzi fonele un'wana wa ndyangu a nga sesi wa mina loyi a nga na vutivinyana bya swibedhlele hikuva a tshame a tirha xibedhlele a ni hlamula leswaku receipt leri a ri fambelana na xibedhlele se endzhaku ka rona ku vuye ku na mahungu lama nga tsariwa ku a 69-year-old man loyi a driver movha yo karhi leyi nga vumbuluka i operatiwile kambe va vule hi nhamu na nhlana se leswi swi tikomba kahle ingaku malakatsa lama ma nga va ma ri ya un'wana ya valava va operataku ti-private medical businesses ku i mani a ni na vutivi kambe hi le ku lavisiseni se a hi kombela mani loko ku ri munhu loyi wa ti tiva ndza tshemba leswaku i munhu wa kwala kusuhi la tikweni a va hlanganisi na vurhangeri bya mabodlongwa hi ta kota ku hi sungulula mhaka leyi hi ku lexi xi nga khombo i ku loko fika vana va to vona swilo swo huwa va nga teka madlavu lawa va fufutela va hleketa ku ti-balloon kumbe va teka tinereta tin'wana ti nga kwalaha va tlhavana hi tona va huwa ingaku vo va madokodela kumbe swifuwo swi fika swi dya loko swi dyile xifuwo ivi khalanga endzhaku ka nkarhi a fika ku hayi mavundza homu ya wena leyi yi kahle na yi xava ni vona ingaku swi nga hamba swi va na khombo aka vanhu lava nga tirhisaka swilo sweswo a hi nyikeni xifaniso Mhlabe hi le kwila na swi tisa ku hi nge vuli mavito ya lava va nga mavona kwalani kambe a hi vuleni ndhawu ya ku hi le kwihi loko mi ri ka ndhawu yaleyo ka Bungeni leswaku lava va nga kusuhi va ta kota ku va na xifaniso xa kahle xa ku hi vulavula hi ndhawu yila laha hi vulavula hi le ka Bungeni a mugangeni wa Mabodlongwa hi kwihi ku na ndhawu leyi vitaniwaku yi nga duma hi vito ra Big 3 ku na hotel yin'wana va ku Big 3 se loko mi ri kwanaya ku na garage ya Shell kwana tlhelo ka garage ya Shell ku na ndlela leyi resa Mkhwebani yi ya a kun'wana wa resort leyi vitaniwaku Bodlongwa resort loko mi nga swi famba ngopfu ku na xindledani xi jikelaku aka voko ra xinene leswo swi vula ku munhu loyi chochovele a ya hala a tirhisa ndlela yaleyo se i tindhawu toleto laha ku nga na malakatsa la i ntiyiso khalanga kasi xin'wana lexi ni nga swi huma ni lavaku ku xi veka i ku na van'wani va nga fika va lahlela rabulu ya concrete ndzi vuya a ku vulavuleni na vona hikuva ndzi ve ndzi kuma leswaku i mani loyi a nga endla sweswo se loko vanhu va hindza laya vo vona ingaku hayi kumbe ingaku swo va legal ku laha hi le dumping site se a ni ku loko na ha kume xinkarhani lexi ni tivisa vaakatiko va ka Bungeni na Mabodlongwa na ti-surrounding villages ku dumping site a hi na yona kambe masipala wa College Chavani yi vekele dustbin kona kwala mahlweni ka garage laha vanhu va cukumetaka kona kambe swilo leswi swi fambelanaka na ti-medical waste I'm sure mi nga pfumelana na mina leswaku a hi swilo leswi swi cukumetiwa kun'wana na kun'wana na milawu ya macukumetelo ya kona hambi u ri xibedhlele i nge swi kumi swilo n'wana hambi ku swi lo thyaka xibedhlele swona va endla sure swi lahliwa laha swi tshamaku kona leswaku ku tana lava nga na vutivi bya madisposele ya swona va swi yisa lomu swi yaku kona ni khomele ntani Mhlabe ni sungula no hundzisala ni ta vuya hi hetisela na n'wina loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena
SMS Munghana eka 43971. Yaleyo i Munghana eka 43971. Tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Mkhwebani timineta iseba awara ya mbiri kamgana lona FM batwili ba le mabodlongweni va ri khona ka a swi koteki leswi hi nge le ku hanyisana swona hi nga cukumeteri kun'wana kun'wana mina ni tsaka hi ku mhlava miri loyi wo famba ya cukumeta rhavu ya yena munkumini se mite yini mite ta olela leswi nga endla hi vulavurisane na lavo a tirhela vona lavo lava va nga n'wi thola hi ku hi ringete ku vulavula na yena ivi a hi hlamula leswi a nga hlamula swona a nga hlamuli kahle a hlamula timhaka ta ku yena a nga hakeriwangi kahle laha a tirhaka kona a nge swi koti ku ya cukumeta mhaka swilo leswi a kula hi ku swi ta n'wi costa mali yo tala se ndzi vulavule na lavo va nga n'wi thola va ni ashwarile ku va ta vulavula na yena a ta susa malakasa lama a nga masiya laya ngopfungopfu vona hi wona ingaku na munhu loyi loko i te loko a karhi a hindza kona laya loko a languta malakasa lamaya a ku ingaku laha swa endleka ingaku laha ku cukumetiwa kona swilo se mara a ni lava ku ta tivisa vanhu vaakatiko ku ndhawu liya a hi dumping site ni le ku vulavuriseni na van'wana ku va kota ku hi pfuna ku hi nga kota ku veka tibodo leti nga ta komba ku no dumping na leswi tlhaku swi karhata i ku ndlela leyi ya a resort leyiwani ku vhaka vanhu vo ta vo huma tindhawini to hambanahambana se ndza ti vutisa nkarhi wun'wani ku loko va ka va famba va ta laha va ka vutisa ku vanhu lava tiko leri mabodlongo va hanyisa ku yini na ku cukumeta kwala mahlweni ka hina no I can't sustain ku nga va ku ri na nomboro kumbe kun'wana laha mi nga vulaka ku loko vanhu va tshika va vona swin'wana va nga jika ku va mi hlevela kona ku hey ma tshamini kwaleyo hey ku na leswi haleni nomboro yi kona va nga hi thinta ka nomboro ya 084 056 78 50 a va fona ka nambara yaleyo i kona la nga ta hlamula a kota ku endla swa n'wanchumu ku papala mhaka leyi ku na yi vona ku yi hisa kule ngopfu loko munhu a va na xivindzi xo lahla swilo leswi ni na tshembo leswaku i nge tirhi hi swilo leswi swi nga na ti-medical waste i nga tokotiwangi leswi swi tiveka swi vonaka ku a fane a swi tiva ku vunghozi bya swilo leswi i ncini a ni tshembi ku na business na yena wa rirhandza loko i le ka business hi ku loko ho ya mahlweni na leswiwani swi nga swi famba swi na association or body association leti loko ho kota ku reporta hi le ku lavisiseni hi ta ringeta ku endla sweswo loko ku ri ku a nga humeleli lava nga n'wi tekela license leswi a nga ku swi endleni no I can't sustain and ku ve a hi lavi xikongomelo hi ku teka license xikongomelo i ku va na ntirhisano vanhu va swi twisisa hi ku swa dyondzisiwa kun'wana na kun'wana a hi na loko a dyondza physical science hambi ku ri xikolweni a va hi byela ku tikhemikhali mi ti cukumetisa leswi mi ndlisa leswi a mo tende ku cukumeta kun'wana na kun'wana njhenjhe se ni tshemba ku na yena munhu loyi va n'wi byerile na loko kwalomu a nga leteriwa kona ku a wu cukumeti kun'wana na kun'wana se hi mhaka ku hi twana na ti-shortcut u lava shortcut na yena khensile swinene mhlavi no inkomo khensile khala inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM i Mhlave lava a hi bula na vona kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku na hungu rin'wana ri landzelela ku ndaka leswi Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Loko ni tshamela minkarhi ya ku tala na vula ni ku swin'wani vanhu lava hi rhangelaka vo va kha va nga swi lavi ku endla ivi mi kaneta twanani leswi mingiseri loyi a lava ku swi vula ni hlekani Hayi mjani? Pfokeni mjani botwa mina? Pfokeni ma. A khensa swinene ni kuma email ya n'wela
mi vulavula hi patu kusuka a Nkonko cross ko cross kambe hi kwihi la ka a Bindulani ya vulavulani mi ri ku endleka yini ya patu leri ngopfu eka ku vava la ya ri nga lunghiziwa ivi a hohleta sweswiya swo mapatu a hi ma local municipality i ma provincial kumbe i ma district na national loko hi vutisa a va byela i xina hi va Sandras se mara sweswiwani patu ri busy swinene kusukela namuntlha nampundzu loko ni langutisa i timhaka ta ku na nkosi wa Tito Mboweni lowu nga humelela lowu nga ta khomela akwa stadium and akwa stadium swi ri president Ramaphosa va fanele va famba hi patu leri yape so loko ku busy mi vula yini ku mina ni tiva ku tala sava kwalano ku pfa ku vana vafana va chela misava ku pfala ti-pothole ku le ku ndliweni ka yini ku le ku tirhiweni ku na ma-EPWP ku na Mkhwebani district a ku le ku tirhiweni ku na ti-stop and go lero hi Saturday ta ri helini ri ri kahle swinene se leswi a swi va tsandza ku tirha swi hindzile va swi kotini sweswiwa ya swi nga ndleka mingiseri wa meni khesi swinene loko mi ni hundzisele mi ni ri tiva kahle patu rero ni ri tiva kusuka kwala khorosweni hi leriya ri ze ri famba ivi fika leri nga ta jika ri ya Nkonko kumbe ri hundza ri ya a Lethaba a ku ri na ti-pothole a hi tile a hi khale ngopfu tanihi Munghana Lonene FM ri laha youth center ni swi vonini swilo leswi mi vulavulaka hi swona kambe loko ri ri ku tirhiweni ha khensa ni kambe ka vhika hayi se ri kahle hayi ni mi tweli boti wa mina se ma swi vona ku vanhu lava va hi korokelaka moka mi nga swi lavi ni kaneteni ni kwa loko ri ku moka mi nga swi lavi ku hi korokela n'wana ene i swin'wana swa leswi ni nga swi twisiseki ku mi va mi kha mi tumbelela president kumbe ku ndleka yini ku minkarhi yi tala loko president swo tiveka ku va ya hala mi ta vona ka mi kha mi tirha ku mapatu lama ma khuleriwa ti-pothole ti pfariwa ni byele loko ku ri ku mi tumbela vona mi votiwa hi vona hayi kona mani a na misani mi ehleketa a mi votiwa hi presidente mi votiwa hi vaaki lava va nge le ku swi voneni ku hambi le ku va korhokeleni laha a mi nga fanelanga mi chava vona president a va fanele va fika va ti vona ti-pothole teto i mi ma byela ku a ni a mi hi nyiki mali na mara hayi and loko va vutisana vanhu va le Nkonko sweswi na le tindhawini tetiya te le Sasekani na le Mafarana na yinini va ta ku byela ku na mati mo hobomolana kumbe na hemba ni byele ai mara leyo mi tirha mapatu hi mhaka ku president va ta swi va swi nga ri swona mi va mi kha mi hi komba ku mo ka mi nga swi lavi ku hi korhokela hi ku mi va chava yini president ku va ta swi vona ku a mi le ku ndleni nchumu ivi mi rivala ku a mi voteriwi hi vona hayi loko ri kumela ku vula swin'wana ni kwala 0860002543 ivi n'wana ni fonela ka foni ya mina hayi mi ni tsandzini mi lava ku se mi ni ndla yini hi foni ya mina khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu u yingisela hi Munghana Lonene FM komba ndlela un'wana muyingiseri hi loyi inhleka amamkereli ka Munghana Lonene ayi dokusena la ikhalanga la khalanga ayi khalanga sorry mpfukile njhani papa epfukile nge lava mfonela kumbe va lava babaza na vona ta kwina mativana khalanga mina ni pfumeleleni ku ta sungula hi le ya mapatu ni ngopfu na n'wina kwalano mi nge a va mi challenge lava nge ku hembela vana va la ku tirha ni nge na mina ni ri tano vambirhi sini a va hi challenge ni vurisa leswiwani hikuva ni kha ni la ku ringeta ku la ku sapota leyi ni yi vulaka ku ve na nkarhi lowu ka lembe leri president wa hina nga ya hlangana na president wa le Zimbabwe Mnangagwa ku na patu lera ra Mesina N1 ya le ya hina kusuka kwala ndaka tintshava ta valustration a ri nga fambeki ri na ti-pothole nyana swi nyawula I think suka la ka toll gate ya boba
loko before ataya vhiki reriya ibile day before leri a famba hi rona ni vena nga to ku kuma khanya that side ya Messina loko no mbyela ku patu leri ri pala paro tiphoto leti ti ya hi nkarhi nyana wa kahle ngopfu ni vula ku sitekangi na vhiki ku kombeta ku impela ku fane ku rhanga ku vutisiwa president ku sungula na ku nga tandliwa sweswo mapatu ku hala kaya fane khurelo loko watwa ku na member yo karhi ya parliament itako hi swona na why ku nga ndliwi ntirho nkarhi wa ri kona swi tshamiseka minkarhi ya ri kona na hi leswi ni la ku ringeta ku komisa swona entiso loko patu ri onhakile a ri pfariwi swi nga ri na mhaka ku ri onhake namuntlha kumbe minduku kumbe mundlwana hi ku swi nge kotlani va ku hi mhaka ku nena Tito Mboweni va lovini hi migqivela ku ta va na nkosi namuntlha ra lunghisiwa swilo kotlana ku hava sweswo mo khalanga hi nge ntirho lowu fanela ku tirhiwa ku fana loko endla mintirho yo fana na mitlangu ya hina lomu mitini ku fanela ku sendiwa mhaka ku ta va na ntlangu emidlekela a ku ndliweni mintirho ku ya hi leswi swi nga vekisiwa xiswona loko ku ri na planning na ti-funds leti nga humesiwa a ti tirhisiwi for sweswo swi ake swi ndleriwa vaaki varhangeri va hina va tidyondzisa ku ndla sweswo then ni kombela ku thathanyana yitsongo swintsongo leswi va nga vulavula swona ndhuna ku halani swa le mabotlongweni a ni ta ku ne le ka tihosi letin'wana kumbe ne le ka muganga leyin'wana xikan'we na hina vaakatiko ingaku hi nga dyondza ka leswi va nga swi vula ni khensa ngopfu ka xiyengenyana xexintsongo mi nga va nyiketa xona kumbe xingadyana swi hi nyika nhlohlotelo na hina van'wana leswaku a hi ti languteni hi ti vona ku hina hi yime kwihi mayelana na mbangu ya tindhawu leti tshamaka tona swi ta vuya ka hina ka ndzhaku eminkarhi ya timpfula sweswi ta va na timosquito to karhi leti nga ta tshikela matandza lama ni kuma ku nkarhi wun'wani hi va na swilo swa nghozi hi mhaka swo fana na sweswo leswi hi va ku swi cukumeta swi va ku dangerous ka vutomi bya hina kumbe ka rihanyo ra hina hi masiku hinkwawo mativa loko leswi mi swi vulaka loko a ku lo nghena muyingiseri sweswo a ku heyi mina ni vilerisa hi ku ku na dustbin yo tala a di rhwariwi a hi ta swi twisa a hi ta hundzuluka se hi ku college xa vanhu miri yini loko swi tita hayi a hi swona munhu a nga le ku ndleni swona va veke dustbin a nga cukumeti kona dustbin mina ku mi ya tlhelo kumbe mi chochovela mi ya le kule iyo mhaka leyi ni nge a ku ringeteni ku va vanhu va ti rhandza mani I think na to timasipala letiwani ntirho wa tona a ha handli tiimbizo hi swin'wana swa leswi a swi fanele swi kota ku pfuneta ku va hi kota ku dyondzisa no tivisa ngopfungopfu na rixaka leri nga kona lerintshwa hi ngera ma 2000 nkarhi wun'wana a va swi tivi leswi nkarhi wun'wana hi nga kurisa xiswona ku va na tiimbizo tinhlengeletano lomu matigirawundini mi dyondzisiwa mi tivisiwa na timhaka ta ti-crime a swi handliwi masiku lawa a no swi tiva swilineti hi ndzawulo ya xiphorisa hi minkarhi yo tala but ingaku masiku lawa a swa ha ri ku endliweni a swi ta kota ku hi pfuna ku va hi kota ku swi tiva ku ta tindhawu leti hinkwato ya xikaya ya health ya hinkwaswo leswo un'wana na un'wana ni kwa xiyenge va vulavula sweswo siku hinkwaro ri swi kwalomu ku kota ku tiva vanhu va kota ku va na vutivi a tindhawini leti va nga le ka tona enkomo khalanga cancel papa 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula lo sala mina ta ntlhanu ntsena ku va hi fika makumu ka nongonoko lowu wa siku ra namuntlha hi ndlela yole loko na ha twa ku hi nga kuma un'wana munhu hi kota ku vulavula na yena va ri va yimise ritiwu muhumelerisi hala tlheleriwa ka kona va ku xoxo hi loyi xoxo i hlekani enhlekani khalanga na swi tiva ku ka nongonoko lowu swa va xoxo hayi loko ni vulavula hi swona na vayingiseri va ku va hlama loko heyi swa va xoxo hi loko vulavula leswi swa serious la i xoxo wa yini kambe mi swi tala mi rini n'we ai me khalanga ni nga vula ku ri nongonoko lowu n'wani wu bela mavoko swinene and na ku ni munhu wa ku kota ku hina rixaka ya twisisa ku hi hanyisa ku yini la misaveni patu leri hi vulavulaka ro khalanga onge ko va mahanyele ya ko loko ta president ro sungula va ndza timhaka to fana leti ku rhangi president va ta kwale stadium xe le nkongo va endla na swibedhlele kun'wana na kun'wana lunghisiwa loko se president a ta ene mi tsakisa yini na lava municipal mayor kumbe municipal manager ya hina kumbe miyangu ku hala nkowankowa kumbe tsanini mi va themendela kumbe ta vele ku tirhi kahle mara swa nyumisa onge ko va hambi ntaku i hanyelo kumbe i ntolovelo wa ku loko ta president fanele ku lunghisa pot leriya maswa ene loko ku ri va swi ndlisa sweswo swi vula ku hi yo mhaka ri tshama ri kha ri lunghisiwa a ni i swa xikhapikhapi swi swa kona se a swi nge tiyi i ntiyiso ene endzhaku nyana ka mavhiki man'wanyana kumbe n'hweti loko hela or va ri onhakile se nge hleketi no epati lera na president a nga fika a chika kumbe a chofola nyana va na last va ya va chika president va chofola nyana kwala wa vo lo nyumisa nyuku wa president ku va u chofole nyana kumbe ta vele ku lunghiseni swi hita sweswo
erombiri sweswi hi tihanyisa swo president n'wana n'wana iphaleni ku ndza sweswo na mativa lexi hluphako hi lexi a ni va yimeleli Mangwani municipal manager kasi Gerson Mlapisani i municipal mayor ba Greta Tsanini a ni va yimeleli lexi nga le ku hlupheni hi leswi swi nga le ku tirhisiweni kumbexana swi fanele swi lulamisiwa leswaku hayi leriwani i ra district hey leriwani i ra province hey leriwani ra sanral hey leriwani sweswo swi nga le ku vangeni hoyili a va fane va tatana Gerson Mlapisani va byeriwa ku wena i tshama la ntirho wa wena xin'wana na xin'wana xi nga kwala xi langutane na wena a swi ta olova swi leswi ntizo ena va tirhisa ngole ra Sandral ngongo va kwa i Sandral hinkwako loko va nyika ti-report i Sandral a va nge vuli tiyisule kwi mara ni tsakisa ku ri vhela u nge vi tanihileswi kombetaka ku Dzanini kumbe masipala wa Dzanini wu antswelanya landza wa Polokwane and lava tirhaka swi swa kahle a hi mukama va perfect mara hi vula ku ri a va antswisi malunghiselo ya mapatu ngoko ririya ra poyila phela maswona kahle patu leri ro ka ri nga ndliwanga kahle hi ku xo sungula hi le nhlangasini xa vumbirhi drain system ya ko a yi kahle mara muinjini loko a mi va vutise loko ra hala ku ndliwa a va ta ku ri ye ka design ku le ka design stage ivi tivisa ku a ku design wa yini hi ku mati damu laha loko ri na pfula ivi muinjiniya wa ko a nga swi tivi ke a nga ndlangi civil engineering ya ku kota ku twisisa ku mati ma fane ma nga tshami patwini na i swi swa mutaka xaka woluwa mara ta twa ku hari sweswi ri le ka design stage ni mi twile papa likesi eka papa cancer 0860002543 gemetini yi va ni ku tsundzuxa ku mindzuku ni laha hora ya mbirhi henhla ka nhloko nongonoko loko wa humelesiwa hi ncindani Eric Mabasa a hi hlanganeni a Bushbuck Ridge Municipality Munduku handle ka sweswo tiphineni ku yingisela Munghana Lonene FM a hi ku ngoveni kwala na nongonoko dzumba na mina tata